إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدي هفتاغ أقومك مفهم وهذا كافاني كتاب التوحيد الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بيان قرأ فوا فصلنا بابي تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. توحيد تفسير أدي لا إله إلا الله من كلمة حكيمك معنى أبيغت إغت من بابك أقوم نكورين بيان كفاني كورين اسودي بابتوغا توحيدك ماكوا ماتيريكم غواهك ادي شركوغ نوباكم غواهك توحيدك معنى غواهك اس بيان كراف එන්නම සේගීතුරු මිතාංග ඉතුරුන් එමාන තාකීද් කර උමටක තෞහීද් වස්තු හගීගේ මුරාදකි හැමකෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එක්කවන්ත කුරුන් තෞහීද් කලිමාගේ ඉබ්බානුන්කම අදි හැම යායකුග තෞහීද් කලිමාගේ දෙවන බෑකම ගව එකලාගේ ෆියා මිස්තක වලකොන් කුර එම්ම ෆරාතක කුෆරුන් ඒගේ ෂර්තකන් අදි බයි මිස්තකුන් ලෝබීග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එහෙම් ෆරාත බාරි කුරාකම අදි අල්ලාහ් තාලා ලෝබව ෆදෙන් එහෙම් ෆරාත දෙක මිහුම් ලෝබියාකම අයි තෞහීද් කලිමා ෆුෂුවරා මානක මිතාග බයන් කුරාෆ හම එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆියා එහෙම් ෆරාතක මිස්තක මදදා එහිතරිකම එදෙමුන් දාරුග ඒ ෆරාතක මිස්තක මදා එහිතරිකම එදේ ෆරාතකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හදරතුග බිරුවතිකම ඛුෂූඅත්තිරිකම මඩ්මුලිකම කලාංගේ දන්නවා බයිකම එබෑ මෙහුන්නකි ෆහරග්ගාවස් කවුණුගේ එව්ස් කමෙක් බාර මිල්කුවගෙන් වා බයිකම හොදු එබෑ මෙහුන් කබූල් නුකුරාකම වාහක බයන් කුරාෆ එම ෆෝන් අලුම්න වාහදකි නුක්තා යකෙමි බාබුග මුල්ලිෆ් රහිමහුල්ලාහ් ගෙන්නවා හදීස් අබේගතුන් ඒ සහී බුඛාරීග රිවායගෙන් වාදීෂ وفدال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. من قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله كيافي ميها إلا إله إلا الله معنى اعتقاد أديك متش ميها كورنجي عملته إيك شاروته فريها مكفي ميها وكفر بما يعبد من دون الله أدي الله تعالى فيها ميستكم علىكم كورا إمها فراتك كافر حرم إفدا ميهك كم غوانم معنى شرطها موجنما حرم ماله ودمه إفدا ميهك لياي مدا إن حرمت تريكن لبيج एक माने के फद मीह की हंगुराम कुरैन में है नोंगे फद मीह की इस्लामों के गिनती की तरेगा हिमेने में है व हिसाबुहु अला अल्लाह मीह की हिसाब लवनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए हिसाब अल्लाह सुब्हानहु व तआला बल्ला वडिगमाने मीह की हकीकत ए कलिमा किया गे एक मच्चे ईमान वे मीह तो नोनियाम बेर फुशु हमें के कलिमा देखी मीह तो इतर फुशु के ना एकपुरी को अमल तो एन अकीदा हुरियाची के अल्लाह सुब्हानहु व तआला बल्ला वडिगमाने कंक मी बैग शरहा विदाल फवनी मी हदीस का दे बाइक एबो बयान करवा कुरिंग और फाह कुरि फदा फरतो बैकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला इकवंत कबूल कुर देवाना बैकी अल कुफ्रु बिमा युअबदु मिन दूनिल्लाह अल्लाह फिवा अलकुम कुर एमे फरातुम काफर ए माना की कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान कराफनी फमन यकफुर बित तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसक बिल उरवति अल वुथक़ा ला इंफिसाम लहा طاغوت كافر وإجمالك الله تعالى في علوكم كوري مها فراتك كافر ويؤمن بالله الله عمكني إيمان إله كمنتري وإله إكوانتكو كفي ميها فقد استمسك بالأروة الوثقى إينا إيواني ورغو ديگنبا ولكيگا حفاف مانكي توحيد كلماغ توحيد گين وني حفاطف لم فصام لها إين حفاطان هرجك مغانم إيگ حفاطان هرجك مغانم إين إينا مغفر دیگه ندانه وارگدا تنبگا وارگدا اصلگا اصولگه نونی فاٹا افق مصنف کے می بابو کو بیان کر بے فائدہ تک ہے بتن شرح کا واحد کا خبر اور میں اراد کر وا کمی بابو نیمیتاگا می فاہ کلا اللہ سبحانہ و تعالی اور منگے مسلم انسانوں کے لے
rakkaatirikan libene sharutake bayan kurafun egotu mitang hadis ge saashawani kon sifadage mihega horima kenage mudalaya enage leyan amanka libene hit Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurafun waqatiluhum hatta la takuna fitnah ibamihunna tibamihum hangurama qurash egmanake mushrikunna kafirna tibamihum hangurama qurash hatta la takuna fitnah fitnay kufrek shiruke bimuga notu mattaka egmanake shiruka kufra ei eme bodu fitna ya dekola tibamihum hangurama qurash wa yakuna ad-din kulluhu lillah adi deen hamekeni Allah deenuga huriha kama hamekeni Allah otu mattaka mistaku meduga amalu kurave faisala kurave tabave kiyamanterive ekeni farataki Allah subhanahu wa ta'ala ka mumattaka tibam hanguram kurash egmane ki Allah ge ekkawantakan qabuluko tauhid bimmatiga khalis ka ila shariat bimmatiga tanfiz ka enum faratako mistaku ekeru mattaka tibamehunna hanguram kurash al anfal suratuge 30 nonay surat tauba ge faswanat wahi kurafani faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum mushrikum firunu kommetaakum ebamehun gatulu kurash wa khuduhum wahsuruhum ade ebamehun hifattash ade ebamehun hayyer kurash wa qu'udu lahum kull marsad ade ebamehun kommeta neggame faralash ebamehun hoda shegmanek fa in tabu wa aqamu as-salat fa hiya ebamehun tawbawe egmaneki ebamehun tibi baatilu magun ekkibawe tawhidu maga wadijkum gawanama fa in tabu wa aqamu as-salah tawbawe namaz qaimko wa atu az-zakata zakat difikam gawana ma fakhallu sabilahum ebamehun dukollash egmane ke ebamehun hangurama huttarash ehem ek macce mistakuna me hangurama kurani mitanga Allah subhanahu wa ta'ala amukura fewani hangurama ge halatu gwa egmane ke me ayatu muradun faragaves me ghair muslim magotin fernu hifattare et barashek ene gatlu kura chenu ayatu murad ayatu murad ke hangurama ge hale makka mushrikum muslimun nak ahude efu ahuduwa emde hangurama ge halata ka bayaka ko gossiyam den migota mega hingan ei hangurama ge maidanek ga hangurama ge qaidu nubunane adawatteren fene mehun geneske mehun gaga firuma nemhuna kandi bondi balhattashek ennum bunane hangurama ge qaid adawatterna baddal kurima den bunane mara shemen gatulu kura shemen ifattash emen hayyer kurash ei hangurama gonnakama ehme mi ayatu ge siyaqa ki hangurama ge halatu ge wahake e bayme hum mi ayat naga bune qur'anu ga sebote kafirun johun kommeta ko marasha ifattare gatulu kurash em bime mi fotuga mihen otime mihum haddu faanada adi qur'anu ga sebote wa harridil mu'mina al qital hangurama gatulu kurma mistakunna kadeg fan fori devash eve hangurama agun je hangurama tayyarwa hangurama kure bekkam gawa adi hangurama ge hevikan danna bekkam ga muslim wanji hangurama ge emme bharata milku abekkam ga islami dawle wanji ennuni am dawlatu ge mudala mistakun ge leya mistakun hattaga mustakun furane ka amankam nonna ehmima musmi ehem mihunna hangurama kuraveni mikamattak ebamihunna hangurama muslimunna huttave sawbaki ebamihun ge leya mudala amankam libe hisabaki fa intabu ebamihun tawba wejjine egmanake islam wejjine tawhid ge magan ebamihun emburi asikam goanama fa intabu wa aqamu as-salat adi namaz qaim kufiya islam fa namaz kuranje wa atu az-zakat adi zakat difiyam fa khallu sabilahum den ebamihun dokolash egmanake ihsan ferige mihun ge leya emege mudalangati hurumatere kan libe ehmima Allah subhanahu wa ta'ala ge kawantakama dekola mase kura komanya ege macca haram mistakuna guram kuran adi shirka dekola mistakuna guram kuran e hanguram nimigen dani ebamehun islam ve iman ve namaz qaim ko zakat difikam gawanama ei muslimun gotun armege ahu ehen nunkam gawana ebamehun naki ege macca hanguram kurebe hagigatuga islami dawlate wargod vejjikam gawana me dawlate ge zimma ei Allah subhanahu wa ta'ala ge deen mistakuna me for koddinu duniya komme bimegga komme taako insana gotte se me ka men islam din for koddinu maki alugon me muslimun ge bolu galifa zimma e zimma ada kuran jehena asabe kanu ge zimma ada kuran mase kurafan ada kurabwafan ebefan liburi emme wargoda wasilette beenun kurabwaage deenatta ka mase kurafan ratta fatah kuram gos e islam deen mistakuna for koddinu mattaka kuravi masekata hurasseli huriha dawlattake e dawlatta wani kuruka kujessa
ei miedu agun menge ibaratakum bunanama ei muslimun kuri hangurame hanguramaten ei mi zamanu usulum bunakam gawanama emihun em mingana ku ekirani agun menge mingana ki agun menge naki muslimun ne agun menge imamane ekkawante ilaha ka she ilaha ki bimuge veri ilahe bimuga hingan jene allah ge dine e deen e komme mihege wes hagge ke deena allah de allah taala ge deena allah ala de tire mihe hurasala ge nuane e hurasala kam gawanama islami dawlatu ge wajibe ge huras nattarun ei ei komme insana ge dividend je haggen ei enage rabbu ge deen ena hame forum ya dekolom mihe hurasala kam gawanama e mihe kam gavis ei jamaat ekam gavis ei dawlat ekam gavis sechin hala kollu muslim macha wajibe gembe e butu machin asabe kol mase kore korom gos agumne mihar meden atlantic kanda hame muslim ge lashkar datur koffa bay befulu vidalo e mihe fahata duniyege insana ule tanen ekkan enge nama etana gavis istan dina ga harmen diyamu he america noe america awe henname america ge mihun nule america khabar noe ehme barru ero mihun nule barraka wati ehennama ebefunna etanuga mihun ආබාව දෙෆා ඔක්ක ඉඟ වඩා ගන්නවා නම ඔත මිහුන් උලේ නම ඒ ખબર එවන්නම ෆෝරා ෆෙන්නම ඒ බරුතක ඉස්ලාම් දීනක දතුරු කුරිස් එහෙම වීම දුනියේගේ ඒරුග මශ්රික මගරිබන් ඉස්ලාම් දීන් ඉබේ ෆුල් ෆෝර කොද්දිනි දුනියේ වර බොඩති වෙරිකන්තන් ඒකිතරේ රෝම් කරා ෆාරිස් කරා බොඩති ලෂ්කරත බලි කරවා ඒ හුරිය අංගුරාමත හිඟාෆානි ඉන්සානු අලවත්කම සලාම කරම ඉන්සානුන්නක් තෞහීදුගේ දීන් අල්ලාහ් තාලාගේ දීන් ඉබාහුගේ රබ්බුගේ දීන් ඉබාහුන් නාමේ ගෙනස්තින වට්ටකයි අලගොන් මෙන්ගේ මින්ගණු අලගොන් මෙන් කිරාවේ muslimun hifafu rebes tanegga emihunna aniyako emihunge haggutta karagane en ada fennek mistakun islam ben asawani emihun amillen istanin qabul kurim istandi majbur nokore mehek islam wa ken islam din ene ahamen islami dawatu genesten ene gamillakam qabul kurim anokuruge ebesmiye gadakam islam din wadda ke istandi majbur nokore misran istandi mangiru ei islami gawmenno ehenna mes etanuga غير مسلم غتوغا استا امريكا مدشوغا حمايه تركات كم تيميهم اسلام غس ميدو مسلم آبادي ستيگا گاكورني ودي فهگين ست بين حساب تو ارا فري فهرگاس مجبور کو گنو اي يبامهم هيتا اسلام عقيده ما اسلام مثال کا بل ماهنگا يوروپ میں ورگنا مهم بوڑا اسلام دين فترا فوني بدنوي بارو کے بينو کو گنے اي مستشرقون اسلام دين عداوت ترين دکا كم سوالك ميدو kobahe islami kandige baare buna kobahe islami dawlate ge baare europe ko ka ko hiye majbur kurani islam dina wannan adi khassa kon emihun media takon emihun milku fa duniya ge media takon hataru damu islam dina nafrat tirkama rulwerikama adawat tirkam fatura mase kurar islam dina ki harukashi dinekama mihun mara dinekama anghonna ihanati kon hita anghenu alwati kura dinekama abad gomun darogas sam anghenum gina islam din wanna mudani etebbe islam din feturum mudani ka ko me dure emihun ek majbur kura islam wima emihunna dimala malamata hutura fursara etebbe or wahate dekevena kengerus ehuriya kamaka sallahu din emihunna mangama den emihun mane nukure edina wannak em islam din ei agun meng mache lazim kura kama e feturuma ki mistakuna me for ko dinumaki ei emihun ge salamatattaka agum rakkatirika wattaka agun men mehmanu kameyten je hagiyetu agun mehmanu wanna meha rajye ziyarat kura touristun agun men dawatu maseke rangala dawlatek faratu nagala kore ekam gawanama me rajyen assa nikumegen da evs mehege islami dawat niribe gosgen nuane islami gawmakan yama agun men ene nari kibe nun den digi nari fale nun tevela dem wiki of kofa agun men gawmuge sagafata gawmuge me arwa khassa hadiya egota karuga alane faren non demweki tawhiduge kalima islam deen emi honna libijjek mogwana mena bunane ahan libona embodu niwe libune divi rajyenne agun menge masekkatuge balikashikan e hagetu agun menge kauma ziyara kora kom mehegos islami dawat liben jehen hagetu ei mihun e baade allah nege mihun deenen allah fonobike nege mihun qur'an nege mihun migomanga asa nikumegen dani defta dinghafta olifa hamanegi ei masale agun men zimma ada kurun jena agun men hagetu gas e dawote agun men zimma ya ada kodin mak agun men misala ka gair muslimun kam ga veena ma agun men islami gama ka datur ko fadia ma agun men ne de to e tauhid wasra agun men libek eden narkan sala magul libun embod niumen ei emme bod mehman dare agun ada kodin je emme heo kantei emme honna kodden je meho kamaki naraka minjuana mago ba me honna dakka denu enes medo agun men bay mihun islamunna viti islam gawmaka nisbe viti bay mihun laduganna kala medu ewaha dakka medu mihun laduganna kala
ay hagiyetu war dera masale sahih muslim ga mi maana ga riwaya fave umirtu an uqatila an-nas rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kare umirtu an uqatila an-nas timan kalege faana amru egemve an uqatila an-nas mistakuna gurama kurma hatta yashhadu an la ilaha illallah ebe amihun allah ge ekkawantama hekive wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi timan kalege faana ekan kamage wadagen ne emme akantataka iman vejjo madalti ekterega kit qur'ana sunnatu gawa emme hukum take ena qabul kuren jehe ega aqida gulun hori masale ekam gaves adi timamenge muamalat taka gulun hori masale ekam gaves ekefana ekan kamage wadagen ne huriya kamek hitu gadin tedko kashwar ko qabul kurun ei iman kamake hisab dan den emihege leay modala rakkater kamenden islami dawlatu ko faratak fa idha fa'alu dhalika asamu min dima'ahum egote ekan kofiya Allah ge ekkawantakama imam me nabiy sallallahu alaihi wasallam imam ekefan genne emme hakama qabul ko fikam gawanama asamu minni dima'ahum ebe amehge leti man kalefan faratu hima libich wa amwalahum adiba ameh modalai illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah ei ekamuge hagguga menu ekmanege islam kamuge hagguga menuwi den islam mafoga den ena gaturu kureveni islam deenuge sharoi hukumege hagguga nihaku meri qisas ei sharoi hagge ehme deenuge hagguga deenu kanele usulakun denge miye mara neveni ehennoniyam enage leya mudala bani hormater kalif mi maana ge hen riwayatas asave rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurafan efoga ibnu taymiyah rahimahullah vidala fa basfule islami shariatu ge hukum tak manave ganna mehunna behegot me ibarat ge wara moy me ibarat vidaloi tataruna behegot suwalu kurum tataruna ki islami shariatu ge be hukum tak qabul nu kura bay ehme mehunna behegot suwalu kurima vidaloi kullu ta'ifatin mumtani'atin an iltizam ash-shara'i al-islam islami shariatu ge hukum tak tabawma manave ganna komme ta'ifa komme jamaat الظاهرة مالك دينك فعلك فينا هو حكمت ما حكمت هردانه دين المرنا همه كننگه حكمتك انا بحكمتك فعلك فينا هو حكمت نماز واجب ما زكاة واجب ما زنا حرام ما را حرام ما يسكي امكم وريا مسلمون سنگه چنوكي ويس اي فعلك فينا هو حكمتك عمل كرن دوكو فيكم غوانما التزام كرن دوكو فيكم غوانما من هؤلاء القوم ومن غيرهم اي تتارون كم غاويسهم بكم غاويس فانه يجب قتالهم اي بامهنا غرام كرن واجب وگمبه حتى يلتزموا شرائعه الله الشريعه بامهم كيما وجو مدان دك وان كانوا مع ذلك مهالتك مانك شريعه التزام نكره حالتك شريعه حكمتك عمل نكره حالتك اتشي قبول نكره حالتك مع ذلك ناطقين بالشهادتين امهم شهادتك ذكرم كياولون كم غبيس اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله كلمه بامهم اعلان كم غبي نمس وملتزمين بعض شرائعه adi shariatu ge bayin hukum takan ebamun amalu ko ulum kam gavias kama qatal Abu Bakr was sahaba radiyallahu anhum mani' az-zakat ay Abu Bakr faana ashabe kalun zakat dinum manawege mihunna hangurama kuri fadanne bam shahadakya bam namaz kore bawar shari hukum takur amalu kore kam hangurama kuri kon kam zakat dinum mana kuri mangor ei kiwe zakat islam shariatu ko faalwege wa hukumek eka nuje ituru waaga dakka embegen zakat nodi mehunna ashabe kon hangurama kure ashabe kon ebbas wada hangurama kon ebbas be khilaf no kur abu qurfan khilafatu ka ashabe kon hangurama kure be zakat manawege mehunna ekive shariatu hukuma ka be amalu kur manawege ti wa ala hada ittafaqa al fuqaha ba'dahum adi ege macchen ebeflun nafaga figu warim wani ittifaqu ei mane khilaf masenune قال فأيما طائفة بدالو إبس طائفة إبس جماعة امتنعت مناوجم في نما عن بعض الصلوات المفروضات بامهن فرض جنبا إبس نمادكم أنا كي نماد إن نماد نكرني كورم مناوجت مهار بيتامي ذكرني باين نمادوها أوم تري إبس نماد نكرامين يبون فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات بين نماد كورم مناوجم فيها المفروضات فرض وجنبا أو الصيام نوت الروضة أو الحج نوت حج كرو أو الالتزام تحريم الدماء نوت الليجة هرمت تركن
onna hukuma inkar ko fikam gawana awil amwal nuwata mudaluge hurmatterik manake muda huddako goti mudalaki harangechin aneka mudalan aragatu ekam muda ayegot negum huddechekama dekone awil khamr nuwata ra huddakama dekone awil maisir nuwata juwa kolon huddakama dekone aw nikah zawatil maharim nuwata timaya kaaveni heonuwa waruge mahramonna kaavani kurun huddakama dekone misala ke enage ukhtu enage bonefa anhen kujja noni enage mama noni mamma minum bes shariyatuga kaavani haram ebbes anhenaka kaavani huddakama ena dekuni ebada halatigga aw anil iltizam jihadil kuffar noni kafirna jihad kurun ei onnakama nunkama dekuni shariy hukme faalugen vai by befulun ei islam dinuga hawana rukun kam ga vidalaf ei kivegen ei islam dinuga fasrukun himayat kurveni jihad kok shahatu dekeli mi himayat nukurani jihad nukur namaz qaim nukurani jihad nukur jihad namaz qaim nukur furta miskit ala beje e miskit ka amam kama gos as olenge beje kinetto amam kan qaim wani dawlat net dawlat kine modane jihad nuk emvima e fasrukun himayat kurvene baren onanje එහෙම ඒ ශරයි හුකුම නෝන්කම ඒ ඔන්නකම නෝන්කම දෙකිජ්ජකම ගවාන මේක මානේ කි ශරීයතුක ෆාලෝගම බා හුකුම කරේ ඉන්කාර කර බයි මෙන් ජිහාද පුන මෙ දිරොස් කන ඒ එහෙන් ඔන්නකම නෝන ඒ දිෆායිකම කි මානේ කි මිහු ජහාෆියා ජෙහුමෙ එන්නු අලගොන් මෙන් මිහු ජහාෆානේ දිස් ජහන්ජේ අසෝසල්ලම අය අපලොක බයි මෙහුන් ඉස්ලාමී දවලත දෙකොළ හංගුරාමෙන් අන්න උලේකම ખબર ලිබුනි මෙමෙන් රටක තිබ්බේ හම් බලිකුරන් එකොළුම් හරකා kurumuge kurige mehun aw mana ehm eves difa hameken difa anuge hameken difa wejja mek mane ki dawlat enona hameken difa wejja aw ghairi dhalik min iltizam alwajibat nota enum ves wajib kanta dogo fikam gawana min wajibat ad-din deenuge wajib kanta muharramat allati la udra li ahadin fi juhudiha aw tarakiha nota islam deenuge haram kura febes kamage inkar ko fikam gawanama otein en abalu kurum manawagen fikam gawanama e kankama ki e kankama inkar kuruma du kollumuge evves meka uzurenwa egmane koba evves meka mona arna kannege bangora harankame muslim mujtama gole me onem zine harankame nenge en nubone mone me bufana ene farage nenge wedane en ei uzurenno e kahar hukume uzurenno na negmane yegoto faalu ko shariyatuko fenna hori faalu hukum evves mekan eyamudi inkar kuruma e manawegatumu evves kala uzured dekkennek faalwegen wa hukuma ko manawegen fen wata inkar ko fikam gawanam allati yakfuru alwahid bijuhudiha ei hukuma ka miha inkar ko fe miha kafara ba hukuma ka amalu kurum manawegen fen wata inkar ko fikam gawanam fa inna at-ta'ifata al-mumtani'a tuqatalu 'alayha wa in kanat muqirratan biha e hukum tak ei deenu ga ei hukum tak kam qabul ko kam ga winemas e hukum tak iltizam kur egma amalu kurum manawegen kam gawanam e jamaata ka hanguram kuren vidan e jamaata ka hanguram kuren وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء مي تمنى برتين بدارون تمنى إنك فاوتوغا إبس علموريك فراتو ميا خلاف إبس به واردو إنغاسنو إكمانا كي فقاي اتفاق مسلك قال بدار وهؤلاء المحققين ليسوا منزلة البغاة إف بدارون هنغورا مكورا ميهم ما دولتك أدكولو هنغورا مكورنيا دولتك نوكي من تري مسلم ورميها dekola hangurama kuranya kiwe hangurama kurawani suwalaki den dawlatum hangurama kurane me honna dawlata dekola nek hangurama kurane me kone baagin bagawa kurame honna kiyan ekam dawlata dekola nikma hangurama kura jamaatuge sifeki kobat sifeki emiyum islam shariat hukum ta qabul nokore islam shariat ko faalagma hukum ta amal kuraka ebben nowe echi du kolla vemaji dalwani විදාලෙන් ලයිසු මන්සිල් බගාත එමෙ හොන්න කි බගාවා කුරා මෙහුන්ගේ මන්සිලා ගවා බයි නෝනේ ඒ බාගෙන්න කි මුස්ලිමුන් එමෙන්න කි ෆාසිකුන් ඒ ඉදරජාග බයි නෝනේ ක මානෙක ඒ කොන්දරජ බල්හුම් خارجون عن الاسلام අධිකේ එමෙන්න කි ඉස්ලාම්ගේ මිල්ලතුන් බේරවා බයි ඒ බගාතුන් බාගෙන්න කි බගාවා කුරා මෙහුන්න කි ෆාසිකුන් එමෙන්න කි මුස්ලිමුන් එකමකෝ ශරයි hukum takum manawegen islam shari dubai hukum tak inkar ko amal kur manawegen ek ebeka dekolo hanguram kurame honnaki bagawa kurame daraje ma nurakkaate daraje ek manaki eme honnaki fahum kharijun anil islam eba me honne islam kamge millatun bero fa me honne ei ibn taymiyyah rahimahullah islam shari hukum tak manawegen me honna be dalafa basru mita sharhaga ewa genna
حديث کا بیان کرا فن عبارہ وحسابهم على الله ابامهم حسابني الله تعالى مچش میتا ایک مراد کی اللہ سبحانہ تعالی میں حساب اللہ شہادت دلون کیا فی ام دین اگون من بلن جہنی یعنی کہ مسلم ای بیرفر شریعت حکم تک عمل کرے نماز کرے شہادت کیا کرن دین اینگے اترے گون اچن اگمنے گچن وے بیرفشون این اسلام شریعت حکم تک عمل کرا کو بنیا اترے فشون این کی منافقتو نونیام کنکال میہتو ای حساب کہ اللہ بلواچ اگر معاملہ کرنے میں کامل مسلم کا معاملہ کرا اہم بے حدیث کرا فونی وحسابهم على الله اہم حساب دم بلوان اللہ سبحانہ تعالی اگر میں معاملہ کرنے بیر فش اگر معاملہ کرنے بیر فش اترے کہ اللہ تعالی بلا وڑگم واچ ایک اگر کا نیگے يتولى حساب الذي يشهد بلسانه بهذه الشهاده فان كان صادقا تدوري كم غوانما جازاه بجنات النعيم يعني سورغه مت نيمت لبن وان كان منافقا اين منافق كم غوانما عذبه العذاب الالم الله کو کو بعذبان بارك هردان بيربو دين حكم تے عمل کرا میکو منافق او من کرنے گے یعنی ہیتو کا فروا فنگچ واما في الدنيا فالحكم على الظاهر شرع بدالونی دنیا کے میہو حکم کی بيربوش امر نے پنا حکم ایک مان کے مسلم حکم ہے نامت معاملہ کرا فمن اتى بالتوحيد ولم ياتي بما ينافيه ظاهرا توحید کلمہ کیا ایک مچ عمل کو بيربوش یا فشورا ایبس کے نکرا کم گوانم او التزام شرع الاسلام وجب الكفار نو اسلام دین کا حکم تک اینا التزام قران میں کی من تریوانم اینا کی بن حرم دروان جے نک مانے کہ اینا حرم اینا مدلک اینا کے لیان اراگن وان اینا کی رکعت ری فامی افوگ دین مؤلف گنس واحد کا فونے بابو کے ہمنے مسئلہ کا بیگت ما گنا مسئلہ کے نم بابو اگون مسئلہ کیا رات کو نمما ام باب تک خلاف تاخر تفسیر کو باب مسئلہ تک بیگت الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وهذا كف ام فرتمان فاهقرا نقطه کہ ام مهم مسئلہ وشرح هذه الترجمه ما بعدها من الابواب می ترجمہ معنی کریں اس سے بیان کر دیا عبارہ ای می باب کا توحید و تفسیر لا تفسیر دم می باب فوق دم بیان کرا فنی توحید کا ہمنے کنت کا شرک کا بیان عمل ای شرک عمل شرک به بات کوڑ شرک بڑ شرک ایک درجه کا اچھی میگے نکتے نکچا تفاوت گونی اچ کوڑ انگونی ما ایور بڑو اچ بڑو کہیں گے ایم دین بوری شرک عمل تو کا دین باقی وری واپ تو واحد کاف ودال فيه اکبر المسائل واهم می بابو کا بیان کرا فن ام بڑو ام مهم مسئلے ای توحید کو فریم کرمٹ کا مهم دبا ای اللہ اکونت کرما اکلان فی علوت فرات اکہرو وهي تفسير الشهاده وبينها بأمور واضح شهادة دے کلمہ کا معنی افق آیت کو بیان کرا فنی کوبا کے معنی کی فعل کو بیان کرا فنی کوبا کے معنی اللہ ہے کو انفراد کے لوبے گنوان ادی اللہ سبحانہ و تعالی شارو کر حکم تے بدل کروں گا اس نے اسمی کے لفا قبول کو گنوان ادی اللہ ذکر کو بارک وا کو قبول کو گنوان ایوا کی سویدی منها آیت الاسراء بین فيها الرد على المشركين فرتم آئے اسراء سورة آیت کا مشرکون رد دواف الذين يدعون الصالحين في اي صالح علم الدعاء قرامه صالح علم مدر کو دعا قرامه ہن ایمیہن کا عقیدہ فاسد کو رد دواف ای قرآن اللہ تعالی بیان کرا آیت کا کریں سہنگج آیت کا مراد اسونی ای ایمیہن میستکن فرات وسیلۃ ادیرو کا وسیلہ ادوے فرات اللہ تو نکمت وگنے وانی එහෙම වීම එමිහුන් ෆාරගස් ගබෝන් නොකර ආර්මන්න මේක එහි වේදානක එකම එම්මියුන් අන්නගාගේ මෙහුන් කර දුවා කර සාලිහ අලුන්ගේ බිරුවෙත බෙන් අල්ලාහ් එහෙම ඒක මච්ච අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා අද්දු දෙවාෆනි බයානු අන්න හාදා හුව ශිර්කුල් අක්බර් අදි බයාන් කුරාෆනි ඒ බොඩු ශිර්කු අල්ලාහ් ෆිය අහිම් ෆරාතකු එහි තෙරි කමෙදු අදි මෙදුවරි එදුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා හදරතුක අහිම් ෆරාතක මෙදුවරිකු මක්කා මුෂ්රිකුම සල්ලාහ් ඊමා වේකම් බුත්තක අලකොන් කො වකීකේ දබුනි ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى اهرم مچم alukon kurani aharman allah tere kottam kura achchikam gechi wati aharma allah alukon nukurani kinone emihus medwari balagati bultangi medwari kom balagati dem bayan kurafani wa minha ayatu baraah suratu baraatu ga ay ay tauba suratu ga ay bayyana fiha anna ahla alkitab ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah ahulu kitabin yahudin nay nasaran allah fiwa ebamehun ga ilmorin nay ebamehun ga aluwarin ei ilahun taykam ga edi ekam bayan kur ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam adi maryam fan dari ko isa fanus wa bayyana
أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحد أدي بيان كربي إلها واحد أدي بيان كربي الله سبحانه وتعالى من أمر كربا فنواكن إكوان تإلها كالكم كرمينوي إكوان كميهم إن فرات كالكم كريم مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاهم وإياه هم دين الله سبحانه وتعالى صاف كسوريك بيان كربا حكومة كبات علم ورين أدي ألورين الله سبحانه وتعالى حرام كربي كنت التوبة එමිහුන්න කියමන්තේ ඉල්මෝරින්න අලවරින්න අල්ලාහ් හරාම් කුරේ කන්තත් එමිහුන් හොද්ද කුරීමා එකමුග එමිහුන්න කියමන්තේ මුග නුරක්කාතරිකම් වාහක අල්ලාහ් තාලා බයන් කුරාෆන් එකමුග එමිහුන්න දුආ කුරමන් නුවදි එමෙන් දුආ කුරා වාහකනේ දුආ වෙසේ නුරක්කාතරිකම් එකමුග මිතා බයන් කුරාවදිකම් වාහකේ එමිහුන් ශරීත හුකුම් ත බදල කුරීම එමිහුන්න කියවද හුකුම් ත බදල කුරේ දරජා බයකම කබූල් කො ඒ හුකුම් තක තබා එමිහුන් අමර කුරි ෆාෆා අමර තක තබාව nege nurakkaatherika muwa bayan kof adi kobato emihun dua kurun kam gawana kobate emihun alakon kurun kam gawana nege nurakkaatherika itara bodo genna huriya kamakiwe shiruku amalut efo bayan kurafoni ibrahim alayhis salam ge basul wa minha qawlul khalil alayhis salam bil kuffar ibrahim alayhis salam basul kafirna vidalu kiketo innani bara'um mimma ta'budun ahoren kamakashorun kiman kadek faana tibamin to alakon kuratan bariyevegem ne bariyefa إلا الذي فطرني تبان نتمو غتري مفد إله فيه يعني فرات علىكم أماكن خالص فاستثنى من المعبود ربه هم علوتي فرات وترين إكليفان والرب استثناء كربيه من الشيخ محمد الوهاب رحمه الله النافر في عادات وذكر سبحانه أن هذه البراء وهي الموالاة الله تعالى أنجي مية إجمتش ميستكون قولهم أنجي قولمك لا إله إلا الله قولهم هاجي قولمك وهي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله أي لا إله إلا الله معنى إيه تفسيرك فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون دين الله وهي كرب أي كلمة كيفان درفس كل فوق باقي ودمي أننا كلمة كم قالبي أي لا إله إلا الله كلمة الله هم يكن إكوان تكرما إن أوريا فراتكم باريو أي هذه كلمة كمتان بيان كف كلمة لا إله إلا الله ومنها دين فاداك آية البقرة في الكفار الذين قال فيهم كافرنا بيكتم الله سبحانه وتعالى خبر دبا آية بقرة سورة آية وما هم بخارجين من النار بهمنا القرآن أنقوافون يميهن كي النار كان نكوننا نبينون كبعض منهم سفيك ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ميستكون تريقوا الله فيها إكلانجا إفدقتوا إهم فراتك بلاغا نبيك يميهن سفيك يحبونهم كحب الله إتكتشن إبامهن لوبي كوري الله إمهن لوبي كورا فدا إمهن سيفيك إمهن عذاب كوبات وما هم بخارجين من النار إفو آية فاتو الله تعالى بيان كورو إمهن نكي نارك أن يكون على بينون إهم أي كيف يكن نونيكوتي إمهن نارك إمهن نكي الله إكو إم فراتك لوبي كورا بيكو فدل على أنهم يحبون الله إفو إدارا فدل إيجن دليل بكوري كوني والله بيان كوري فدا فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما إبامهم الله ذك ورم متي درجة كاللوبي واقع ولم يدخلهم في الإسلام هن سلوبي كسبوا من الإسلام دينك النور أي الله إفدا اللوبي كورانجي إلهون تكسر اللوبي كورام إيه درجة الله لوبي كور الله لوبي كور إيه درجة لوبي الله تكس هم إيه درجة إلهون تكس لوبي إمي علىكم كورا فرات تكس الله لوبي نواتي كي دميدارون فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله الله إفرغ هم فرات دك لوبيما إين لوبيا فرات دك إفرغ الله دك لوبيما بس إسلام نوبي يروك كهينن أدي إين إقبول كرا ندو دك الله إكو إين بايور كرا هم فرات دك الله ور بدل لوبي كرا كم كوانا مكوباه دينك حالك فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده أدي كوباه الله نو مي إين لوبي وإين علىكم كرا ند فيها وإهم فرات دك لوبي نكرا هم إكني علوتي وفرات إكني لوبي كرا ميها حالك أدي كوباه الله لو بنوكو ولم يحب الله الله دك لو بنو هميكني اين علكم كرا فراتك لو باميها حالك يتكوبا ومنها اف بيان كرا فنت الف فاده من فوق فاده قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله وهذا اعظم ما يبين معنى لا اله الا الله كورين السبيان حديث شهادة ذكر كيا امام الله فيها استمعكم كرا اما فراتكم كفر جميعا انك اللي اي مدر ركعات كان لبيجي الله تعالى حساب لهم مي حديث كي
لا إله إلا الله کو مراد ام فريهم کو صاف کو بیان کو دے حدیث ان حدیث ایک مانے کی دیبا بیان کو رف امام مائی ام فراتو ایکرم وا ඒ කීවෙගන් તો ඒ බයන් කො ඒ ශරහ කුරාෆන කිහිනෙක්කන් ඒ මාන බයන් කුරාෆවා තෆ්සීරි ගොතේ කොබයකන් බයන් කුරා විදාලුනි ෆඉන්නහු ෆයහනි ලම් යජ්අල් التلفظ به عاصما للدم والمال ඒ කලිම දුලුන් කියෝ ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් කියුන් ඒ හැමකේ නේනගේ මුදලා ඒනගේ ලේ රක්කාතරිකන් ලිමුන් කමුගා නුබලි දුලුන් කියකස් බල් ولا معرفة معناها مع تلفظ أذكيت دلون أمغني كيومنو دلون كيافا إيه معنى هميكين قبول كوريس هذا حسابوس ليك أمود ركادر كمنو لبه بل ولا الإقرار بذلك أذكيت كلمة إقرار يس إيه ليك إيه ليه أمود ركادر كمنو لبه بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له أذكيت الله سبحانه وتعالى فيها إهم فراتكن إيه دعاء نكوركم مغاويس دينك ركادر كمنو لبه يعني هم فرات का दुआ न कर हमें कि अल्लाह ने दुआ करन हम भी सेवर मस्जिद मुदर रकातर के बनुलिबे فإن شك بل يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دونه هذه كيت تينك مدلا اينك نفسك انك فران ركاتر كن لبني كون حساب كنت الله فيها ميستكم علودوا علوكم كورا اما فراتك كافر اهم الله كونت كوريس لا اله الا الله دكيس دلون كيس اجمانا قبول كوريس ادي الله نفراتك دعاء نو كوريس ادي حساب كنوني مي الله فيها ميستم علوكم كورا ام فراتك كافر مي توحيد فريم ون اي بناش الله فيها ميستم علوكم كورا امها اي علوكم كورا كورا علوكم قبوكو گنوانه اي فراتك علوكم من كافر وان دي فراتك كورا علوكم علوكم من كافر وان جي فان شك او توقف لم يحرم ماله ودمه انا شك وجكم غان نوت هوتون غرافكم غانم ebes nubun huttu ni fadhara tiga senek mudalai ene nafsa rakkatir kumnati faya laha min mas'alatin ma a'zamaha dem vidalwani kum fada ma matveri masalege wahake bayan kurani kure iswediya hadish ma a'zamaha wala wa ma ajallaha kum fada ma matveri faalukum bodu masalenge waya lahu min bayani ma awdahahu kum fada saafu gotakan heke mane bayan kurep ameka nuvdek kalima kiyagen يا إكون يا فشورة إما كنتك كافر وانجيك وحجة ما أخطأها للمنازع إكما ذكر هذا مهنا إدي كلون هذا وارجو ده حجتك يفيدار أي بفلك زمانه بس مستكون علمك نسبة بيمه بفلك جدل كوري نوري أبغى ذكر إكم يفيدار واني إها صاف كيها وافارو كمبرو كيها وارجو ده حجتك هي وتي صاف كفرنا هم إك نفذه كواركونة لا إله إلا الله كيك سيا إدي كلون كلمة إدي كلون هوريها ما نتكم ميها أكيري وكنوني توحید حقیقی مراد میه کا خاص نکروه پیسا واگو من درس نیمالانی بعد ما رات کرویا دنگ بابا واگو من فشان اد می کری گاوند اشاره کری فائدہ کهگی تو می فهمه وا کیا دنے بون فائدہ می ہرس دی ہگی تو ای می مم فهم واگو مکی اي كوري مساونو كمسا اشاره كوري فادا به دهنمس شيخ باين عبارات تموري شرحاغا كمسرك ودا مي باب اگور من كوري گا مسا تاكين نكو مي كتاب شرح كوري روغا باين تشوري گينس هم بيتا گاي تقرار نو كوري ميتا انك فاهم ابا اوتي ما گون ابا كوري دوكل اهم ايرات كور ماد واسر ما دفو امني دين وي بابا گا من كوري دن هذا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.